Стәрлетамак ҡалаһында Ашҡаҙар таңдары 2011 Республика башҡорт фольклоры байрамы үтте. Уның ойоштороусылары Башҡортостан Республикаһының Мәҙәниәт министрлығы, республикабыҙҙың халыҡ ижады үҙәге һәм Стәрлетамак ҡалаһы хакимиәте. Үҙеңде үҙең ҡәҙер итмәһәң, һине бер кем дә ҡәҙер итергә тормай. Ҡыҙҙар, әйҙәгеҙ бына ағайны үҙебеҙҙең эпосыбыҙҙы, үҙебеҙҙең ҡобайырыбыҙҙы, сәсәнлегебеҙҙе һирәкләнә башланы, ниҙәркә сыҡмай башланы сәхнәгә. Сәсәндәребеҙ бар. Булмаһа, ятлатығыҙ ҡобайырҙар, ҡобайыр һөйләтеп сығарығыҙ, беҙҙең эпостар беҙҙең томдарҙа бар. Оҙон итеп күтәрә алмаһа, бер нисә һамағын әйтһендәр, уныһы һеҙҙең эш. Yaktı iken buri yürür baktı iken yaktı iken buri yürür baktı iken bir bağlandı bir mehen udende aşap kitem bir bağlandı bir mehen udende aşap kitem Ҡалмыҡтар әйтә, һәр өсөнсө ҡалмыҡ жанрҙан 5-6 йырҙы белә яттан. Уйлап ҡарағыҙ, һәр өсөнсө ҡалмыҡ. Беҙ һәр икенсе, һәр өсөнсө, һәр бишенсе башҡорт Урал батырҙы беләбеҙ бит алабыҙмы? Юҡ. Бына ошонан башлана инде ул. Күпме генә лозунга күтәрһәң дә, үҙеңде үҙең белмәһәң, танымаһаң, өйрәнмәһәң, китә ана шул әләфтә тәләфләнеү. Bismillahirrahmanirrahim. Hovinahe, hinin gümüş uluda kırarımızı sokarga ruhsat etse. Ikat başlıkasından kadar kere uğurlap yürüm her gün. Ey koyacak.
фольклордың тұрышы менен, халықтың хулышы менен таныштык. Фольклор, бүз беләсез, ул халықтың көзгөһе, biz шуга карап, biz халықтың яшәешен билдерә алабыз. Ошондай асыл егеттерди ишик түбүндө туталармы не кыздар? Ийнеген егеттер, эйдеген. Эле туланы бергелеп батасы кылмай. Була, өзү болмай дегенде. Düşüp soyqatqına qaytığır indi balalar. Hep qaytqansı o aşığımda ədir bular. Була, соқап тапайсыңыз, құдайдан қойырды. Ашқабар таңдарын ойыштырылсы етәксілерге барығынала ризабыз. Бұларға исәнлік, хаулық, ил тыныслығы, ашу бәрәкәті беріп, һәр вақытта ұшлай илебіз тыныс, исән хауғына яшәргә насип болған деген тілекте біз. Қартым менен икебездин торғаныбызға 50 yıl ötüp de gitken iken kuvanabız, hemen de uşlaytıp yaşarga nasip olsun Allah bira. 60 yıllığımızda, 70 yıllığımızda ötkerige деген ümitte yaşayız.
Балыгызга көп рахмат. Мына бизде хурматтан кишилерге шуна 3 тармакка сакырып бергендерине биз бик шатпыз. Рахмат. Көп рахматыбызды билдиребиз. Сейдәрбездән инәйләрдән отып алган такмактар, йолалар, шуларның күсә килешлеге өчен без бына янып көябез инде. Бына бәләкәй балалар бит, шулар бит киләсәктә безнең урында биләясәктәр, безнең хәмәкулар шулай ук халыкка аңлатып күрһәтәсәктәр. Милли киемдәр тәргәдәү, милли йолалар, бик кадерле. Менә бу сәсмәүдәр бит инде, сәскә үргәндәр буны куша, сәсмәүдәр. Менә буныһы ни? Сулпы. Бына Николай тәңкәләре. Безнең авылда бер 200 кешеләр бындай иду хакланган. Әни өчен миңа бауын буенса, бауындан бауынга бындай иду күсмәне. Чөнки мин өләсәемә һорау бергәйнем, өләсәем без бай булдык дине. Идүләрем минең әллә ни булды. Ләкин граждандар хугышы вакытында бер килеп таланылар ди. Шуннан Бөек Ватан хугышы вакытында тракторлар эшләр өчен безнең көмештәрне яйып алдылар ди. Шуңа күрә безнең өләсәйдә бер нәмәлә хакланмаган. Шуңа мин менә yeğensәремә калдырырмын. Yeğensәремдең yeğensәренә калыр дип, ошо идүде хатып алдым. Инәбез Хауа, һинең ихтиярыңдагы барса кешелек дөньяһы. Кояш илаһи йылыһынан айырмаһын. Һәр ятта ер өстен меңнәрсә сәскәләр каплаһын. Урмандар япрак ярһын, коштар бала сыгарһын, хайраһын. Ватыларда игеннәр ишеле булһын. Амин. Allahu Akbar. Yazlar yetti, karlar iri bitti. Yazgı sesüge, düşürge vakit yetkendir. Eydegi şunu dikşirip parayı gani. Eydegi. Elekbet, burungular ultırıp karagandar. Yerden yalalagan. Oy. Yolungan. Şa. O bilge bana yılı verdi. Toprak eğer yazgı sesüge sığırga vakit yetti. Yer esenin köngülden yavlayı. Uğa tüllenip aldığından sesüge kilgen meselelerge Fatiha bireye. Dua kılayı. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin rahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdina sıratal mustakime. Sıratal lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdubi aleyhim veleddâllin. Amin. Allahu Ekber. İlge, yurtqa iminlik bir, yenge, tenge amanlık bir. Bismillahirrahmanirrahim. Minin kulum tügel, Bibi Fatima Gayşe kulu. İkendige yetmehen, iki hukur kurmehen. Boyday aşka baş bulur. Boyday bulha aş bulur. İginler işili bulhan, adamlar taşıp durur. Yegedeli balalar yer üstündeki yumurtkalarda yeye balığız. Adam taşar. Kösün bir, berde bir, üsün bir, yabağa taydın kösün bir, küsüm hine yer yer, eşim hine yer yer. Igen, utsen tau, tau, höjer vannar
Sümbüla kızım, kiyelim anda. Avul atay. Birine kızım harav birer. Bayıl kızım, nişik kilerin şuğa mine cevap ver. Balta mı, bez mi? Bez. Bez var. Ben bilen şol buzdu tişir hele bula. Balta dihem. Ol nöktüma pata bula. Anı balta bilen de onta bir arıtmay. Ne kızım? Bekitli bul. Yurağanımız yuş kilhen indi. Mal duvarga, üdebinge. Kıdayım yardamın birhen. Kilehe yıl uңdырышлы bulhan üçün, hürmetli yemeğet, eydegiz yerketmeni kaldırayık bu Allah birine 200 yılda aşağı. Rabbana fid-dünya hasenatın ve bil ahirete hasenatın bir rahmetike erhamın. Allahu Ekber. Bizim bigirek de mana көрһәтәбез игенче yolahan күрәттек бит инде бүгенге көндә. Бүтән тагыла без yolalardan килен төшерүде күрәтәбез. Борынгы туй yolаларын күрәтәбез. Һауга башлау, кәкүк сәйе, карга боткаһы, шуның шикелле yolаларды барыгын да күрәтәбез. Ошо балаларды алып йөрибез. Мына мин уларны өйрәтү өчен ише үдемдән 2 яян сәремдә алып йөрим. Менә Айзелә белән Сәлимәне. Балалар күрһен, яшьтәр дә күрһен, икмәктең кайдырын белеп яшәһеннәр өчен күрәтәбез. Ни өчен йөрисең? Алып килделәр һине. Бию. Бию. Әңгә булып. Әмегә йомыртка яу, шан. Хормана ярлау. Хормана ярлау. Ин тавышында бик матур бит. Мине матур кыскыртып бирәң, шулай бит. Айзеләләргә нимәләр охшай? Бу ансамбльдә йөргәндә. Йомыртка тагратулар, бию. Ямгыр теләүләр охшай миңа. Ни өчен йомыртка тәгәрәтте генә аның төп мәгънәһе нимәлә? Йомыртка ук игендә нык уңганысын. Эре уңганысын. Ошонда иң олуһу мин мына. Хәзер 78 яшь. Даже мин шул кул белән мына кызлар сәсеп йөргән шикелле мин үзем сәстем мына. Әйе, шул токтар тегеп мынамларны әйтеп, икешәр бот халып йөреп, вес әйтеп, что арала агрех калмаган өчен мына мин үзем живой свидетель ага. Әйе, һауга халашы була торгайны. Һаван бөттүгенә шул көндән ул хатта хөт белән каттыкта һирпешеп куя торгайндар. Мына бер кемгә дә секрет түгел. Әйе. Мына ердә ризалаштыру шул кешеләрнең Фатиха алып Фатиха бирү өчен. Анда асуланыш дигән нәмә ишү, мына миңа һип хәйранды бул. Мине әгәр һава коендырып ал хәйран дип шундай теләк белән кеше бит элек ихлас булды. Мин хәзерге көндә 7 бала әсәһмен. Һәм балалар тәрбияләйм. Үзебезнең менә балам, менә шунда йырдар йырлана. Хәзер инде минең 1 яшьтә 4 айлык балам да миңа кушылып кәкүкте йырлаган вакытта кызым, 5 яшьлек кызым уже кәкүк булып кычкырып, йөгереп килеп янама килеп нитә. Мин бәхетлемен, башкорт булуыма бәхетлемен. Шул Башкортстаныма, халкыма арнап йырдар яра алганыма бәхетлемен. Шунда фестивальдә күреп, талантлы халкыма куанып бит алмайым. Нисек нетен безнең халкыбыз буаттардан ырыслы йырдарын, матур үзләренең традицияларын югалтмагандар. Һәм ошо көндәргә тикелем йиткереп киләләр. Хакланып күзләремә яшь алып карап торам. Ниндәй бәхетле кеше мин, башкорт хатыны булуыма. Башкортстандан туып үскәнемә һәм ошонда килеп басып торуыма, сит йерләрдә яшәп тә ошондай йөрәгемдә айкарлык матур йырдар тыңлай алганыма, халкымның иҗатын тыңлай аңлауыма, иҗатын халкка yetkерә белүләренә, халкымның талантлы кешеләремнең куанып бит алмайым. Искиткес бәхетле кешемен мин. Һәм ошондагы бүгенге көндәге халыкка катнашучыларга барыһына ла айырмай, шундай олы исәнлек һәм иҗади уңышлар теләр идем. Башкортстанда халык иҗадын үстерүгә юнәлтелгән Ашказар таңбары фольклор байрамы республика мәдәни тормышында лаеклы урын алды.
Был мәртәбәле йыйын башкорт халкының рухи мирасын һаклауга, авыз тел ижадын артабан үстерүгә зур өлеш индерә.